بەردەم باش خوێندەکارن هێژە هوچاوانە هێویدارم و باش بن. ئیرۆژی ئەمێژ وەرە بەحسا پێشەنگێ وێژەیان نوژەم بکەین ئەو ژی موسا عنتەرە یان ژی بناوی خۆ ئاپێ موسا تێناسکردن. گوتنێک نویسکاری me heye yan jî wêjevanî me dibêje ez şahidê zindî û sûndxwariyê yê tengasiyên Tirkiyeyê yê 55 salan im. Gelo ez tenê şahidim na her wiha ez mehkûm bersûc û dozdarê Tirkiyeyê me. Ka em binerin xwediyê van wateyên kûr û dûr kiye kîjan qadan de xebat kiriye çi berhemên wî yê navdar hene tevlî çi partiya bûye çi xwendiye em ên ha van agahiyan bi we re parve bikin. Di destpêkê de nivîskarê me navê wî yê rast dişxe Musa عنتر e. Musa عنتر di sala 1920 de li gundê Zivinga girêdayî xwe Zivinga Stlîlê yê girêdayî li Sêbîlê girêdayî Mêrdînê ji dayî bûye. Bi temenekî biçûk bavê xwe winda kiriye li ber destê diya xwe mezin bûye. Diya wî ji xwe li gor gotê gotin Muxtara Gund bû. Jineke bihêz bû dibêjin Muxtara Gund bû. Dibistana seretayî li Mêrdînê û ya navîn û amadayî jî li Adanayê qedandiye. Li zanîngeha Stenbolê beşa felsefeyê destpêkê di dema got diçe zanîngeha Stenbolê di beşa felsefeyê de xwe tomar dike. Demekê felsefeyê dixwîne lê piştî demekê li ser daxwaza Fayiq Bûçak dest ji felsefeyê berdide û xwe di beşa hiqûqê de tomar dike. Li vir gelek xwendekaran li dora xwe kom dike alîkariyê alî him ji aliyê madî ve him ji aliyê manewî jî bi van xwendekaran re dike. Di sala 1950 de ji ber doza 1940 ev nivîskarî han têgirtin ew û 49 hevalên xwe 6 mehan di girtîngehê de dimînin. Di hindirê girtîngehê de Musa عنتر hin berhem afirandine, hin berhemên wî nivîsên wî hene. Li gor gotê naskirin berhemek wî navdar heye ew jî birîna reş dibêjin di hindirê girtîngehê de ew berhema xwe afirandiye, berhema birîna reş. Her wiha berhemek wî de jî heye ji 6000 peyv ew jî ferheng e. Ferhenga Kurdî 6000 peyva ye. Berhema wî ya birîna reş di sala 1950 de derket ji xwe dibêjin di nava salên 1950 de heya 1960 berhema wî behsa van salan dike. Li gor gotê gotin ev berhema han Musa عنتر dibêje hemû tiştên ku divê pirtûkê de yan jî divê berhemê de serpêhatiyên min in. Berhema wî ji xwe şano ye, mesrehî ye, şano ye. Şanoya birîna reş behsa çi dike ji xwe? Birîna reş behsa êş û derdê Kurda dike. Ji xwe di hindirê şanoyê de nexweşiyek heye, kesayetê sereke di hindirê şanoyê de kurek navê wî Bedo ye. Kurekî jê hatiye xwendevan dixwaze bixwîne bibe dextor. Êşa gundê xwe yan jî gundê xwe ji êşan wan ya birîna reş rêzgar bike. Birîna reş nexweşiyek li gund belav bûye û zarokên wî gundî hemû bi wê êşê dimirin. Bedo dixwîne û dibe dextor û zarokên gundê xwe bêpere derman dike. Berhema wî ji xwe banglêkirinek ji zarokên Kurdarê ye ku bixwînin fêrî zanînê bibin da ku xwe ji koletiyê rêzgar bikin, xweşfeqîrtî û belengaziyê perîşaniyê rêzgar bikin.
برهمک پر نافداره ji çar perdeyan pêk tê. Her du perdeyên yekê li gund ji xwe di hundirê gund de tên diyar kirin, di hundirê gund de ne. Berhema wî pir navdar e, hêvîdarim hûn jî li ser vê berhema birîna reş lêkolîn bikin. Ya din jî me got berhemek wî din jî heye ji xwe 6000 peyvên ferhengê. Musa Anter ne tenê duwarê wêjeyê de kar kiriye, siyasetmedar bû, xwediyê wateyên kûr bû, gelek gotarên wî nivîsî wî gelek rojnameyan de hene. Her wiha şanoger bû. Gotarên wî çawabûn xwedî wateyên giran bûn. Gelek caran xwîner li bendî wan gotaran diman ji ber gotarên wî bi awayekî tinazî xweş dihatin hûnandin. Ji ber vê jî gelek caran xelk li bendî gotarê wî bûn. Gelek caran ji ber nivîsê xwe derbasî girtîngehê dibû. Di hundirê girtîngehê didima. Di dema qedexeya zimanê Kurdî de berhemên xwe birîna reş û ferhengek nivîsandiye. Dema ku wêje qedexe bû, zimanê Kurdî qedexe bû, berhemên giranbuha ji me re afirandine. Heta aniha jî em wan berhema peyda dikin û berdestê me hene. Me got di sala 1950 de ji ber doza 1949 de hat girtin ew 49 hevalê xwe di hundirê girtîngehê de 6 mehan man. Berhemê xwe di hundirê girtîngeha leşkerî de nivîsandin. Piştî wê dikeve nav Partiya Karkerên Tirk de. Kar di nav wan de jî dike. Ji xwe gelek xebat kiriye, nivîsên wî mîna çekekî li hember dijmin bû, peyvên wî her peyvek wî mîna fîşekekî li hemberî dijmin bû, ji ber vê jî dihat girtin. Di sala 1992 de nivîskarê Kurd Apî Musa di kolanek ji kolanên Amedê hat kuştin. Heta aniha jî kujerên wî berdayîne. Kes nizane li gor gotê gotin ku ew ji aliyê Tirkiyeyê ve hate girtin. Çima ev nivîskarê han hat kuştin ji ber nivîsên wî yê bi bandor xwedî wateyên kûr û dûr. Ji xwe di gelek berhemên xwe de behsa rola jinê kiriye. Di gotareke xwe de behsa rola jinê, giringiya rola jinê kiriye. Her wiha serokê eşîrên Kurd hin jinên ku serokê eşîrê Kurda bûn, mîna Perîxan xanin. Seroka eşîra Rimman bû. Di gotara xwe de ji xwe ev aniye ser ziman. Em ê waneya xwe bixwînin, hin kar û xebatên din kirine, em ê wan jî ji we re bînin ser ziman. Kabê çi diwaneyê dijî heye? Musa Anter. Ez şahidê zindî û sûndxwarî yê tengasiyên Tirkiyeyê yê 55 salan. Gelo ez tenê şahidim, na her wiha ez mehkûm û bersûc û dozdarê Tirkiyeyê me. Evaya ji xwe gotina Musa Anter e. Musa Anter di sala 1920 de li gundê Zivinga Sitlîlê yê navçeya Nisêbînê ya Girêdayî Mêrdînê ji dayîk bûye. Wî hîn di temenekî biçûk de bavê xwe winda kir û li ber destên dayîka xwe ku muxtara gund bû, mezin bû. Apê Musa dibistana seretayî li Mêrdînê û ya navîn û amedayî li Adanayê qedandiye. Piştî xwendina amedayî ji bo xwendina felsefeyê diçe Stenbolê û li zanîngehê gelek xwendekarên Kurd nas dike. Musa Anter li ser daxwaza Faîq Bucak dest ji felsefeyê berdide û xwe di beşa hiqûqê de tomar dike. Di wê demê de xwendekar û rewşenbîrên Kurd ji bo pirsgirêkên netewî dikevin nava liv û tevgerê. Her wiha Apê Musa ji bo ku ciwanên Kurd li dora xwe kom bike, hem ji aliyê
دارنگی هم جی جعالی روانی و رامیاری و خودی لوان درد کبه. مالا دجله و کریه پشتی سالکی جی لگل هن هوالین خواه کوملیا هیوی آوا کر و پیشنیارا وان کسان کوملیا خوندکاران هات دامزراندن. بالا خوب دینه کوملیک جی آوا کریه او جی کوملیا هیویه. ده سال 1944 ده بکچا عبدالرحمن زابسو ناوی ویشش خواه حالایه. ده سال 1944 ده بکچا عبدالرحمن زابسو حالایه را هفجین دبه. مساعنتر ده سال 1948 ده مالا فراتی و دکه و دست به درانینا روشنمه چافکانیا دجله دکه. پشتی چند سالین دریج لآمده بناوه ایلاری یردم آنگو ولاتی پیشکتی دست به درانینا روشنمه که دن دکه و او جبروینی نویسین خواه دی گرتن. ده سال 1959 ده جبر 1949 جارك دن ديگرتن و تبلي چلو نه هوالين خواه 6 مهان دگرتنگهی ده دمینن. مساعنتر پرتوکا خویا بناوی برینا رش دزندانی ده نویساند. هر وها فرهنگا کردیا ج 6000 پیوان پیک هاتیا آمده کر. ده دسپیکا سالن 1960 ده دناوا پارتیا کارکرین ترک ده با آوای کی فرمی دکوه نوا رامیاری ده. مساعنتر پشتی سال 1971 جارکدن و دیگره کردستانی و لآمده جعالی هیزن دولتی و دیگرتن و 4 سالان دیگرتنگهی ده دمینه. والا خوب دینه جارکدن جهاد گرتن ده پشتی گو پارتی آوا کر. ده سال 1971 ده جی دیسا هاد گرتن 4 سالان دیگرتنگهی ده ما. روناکبیر کرد مساعنتر ده سال 1976 ده پشتی برداناوی یا جزندانی بدگره گندی زبنگی و لور جیانا خواه دوماند و حتی 1989 لور دمینه دهندره گندی زبنگی ده. پشتی 1989 بدگره استانبولی و دگل کوبار و روشنامهان ده جنوب دست بنویساندنی دکه. ده همان دمیده دناوا پارتیا کداگل ده جنوب دکوه نوا رامیاریه بالا خوب دینه دناوا پارتیا کدنجی کار کریه کداگل اوجی. هر وها آپی موسا دگلک روشنامه و کووارن وکه ولات اولکه ازگور گندم و ازگور اولکه دهندره وان کوواران ده نویسین خواه و شاندنه. نویسین وی جعالیه خوندوان ده به بالکشی دهاتن خوندن. دروجا 20 ماهانها 1992 ده لکولانا سیران تپه یا آمده. دجمنان دکسایت آوی ده چاپمنی و رامانا آزاد کرن آرمانج و به ایریشکه به بختیانه مساعنته تبلی کروان شهیدین چاپمنی بو. شخوا شهیدین ولو تجاری نایم بیر کرن جبر هر دم به برهمین وان اموان ببیرتینن. خلاتن روزنامه‌گریه شخوا لترکیه ج 1930 ده خلاتن و روزنامه‌گریه ین مساعنتر و شهیدین چاپمنی تین داین خلاتک هیه بنامی مساعنتر و شهیدین چاپمنیه. برهمین وی مبحثا برینا رش ورکرش خو برینا رش سال 1959 ده هات نویساندن نویساوی نه وشاناوی یانجی چاپاوی. فرهنگا کردی استانبول 1967 هاتر آلارم 5 استانبول 1991 هاتر آلارم 5 استانبول 1992 جنارا من استانبول وشانين أفيستا وجواني ما يهجا مساعنتر جبر برهمن هوناندي
زیدتر فرانی برهمین وی یان جی برهمین خوا با آوای بخشان نویساندن یان جی ام بیجن نبوی آوای هلبستی هوناندنه بهتری خوا با آوای بخشان مجوره بحثا آپی موسا کر آپی موسا سیاست مدار یان وی جوان روزنامه‌وان جی بو دگلک قادان ده کارو خبات کریه هجای هون جی لکولینی لسروی لسکاری بکن اما بین پرسین نرخاندنی جی جمع هنه اما برسبا وان پرسان جی بدن کان بنرن چه پرسین ما گریدای بیوانی هنه شخوا پرسایی که بیجه چما موسا انتر جعالی ترکان و هات کشتن آرمان جه چبو شخوا گلک جاران جبر نویسی خوا نویسکاری ما دهات گفتن جبر کار و خباتین وی و هشیار کرنا جوانین کرد و آرمان جه کشتنا وی کوره لبربان خباتان بگرن و رامانین وی یا رامانا وی یا شورشگری تو نبکن دخواستن رامانین وی تو نبکن گلک کووارین وی همجی شانوین وی یان جی نویسین وی ام بیجن جبو هشیار کرنا گلی کرد بون ایدی اف تشت لخوشیا دستلاداران نهات جبر ویجی هات کشتن برسا دویمین برهما هری بالکش آموسا انتر وی نویساندیه چیه و جبلی نویساندنی چه کار کریه شخوا مگود دگلک قادان ده وی نویسکاری کار کریه برهماوی یا هری بالکش برینا رشه مجور بحثا برینا رجی کرد لسر چیه شخوا برهماوی شانویه جبلی نویسه تبلی پارتیین سیاسی برنگه کی اکتیف بویه مروبه کی چالاک بو جهاتی بو مینا پارتیا هر وها روزنامه وان بو برسا سیمین دبیجه تو پرتوکا برینا رش چاوا دبینی و روشا ویجه یا کردی دوی دمیده چاوا دنرخینه برسبا ویجی جبرکو اف پرتوک د زمان زندانی ده و برنگی شانوی هاتیه نویساندن لسر بیرانینین خواه و هر وها شیرت و هشیار کرنا جوانین گل دیده هیا تبیکو دوی دمیده هوار و روزنامه کردی جی هبون لی هردم دبن چاودیریا دولتا ترک دبون و ری لبر و جوانین کرد دگرتن تبی ویکی جی و جوانین کرد هولدانین خواه دکرن برهما خواه دهندری زندانی ده نویسان ددما قدخیا زمانی کردی ده ددما کو زمانی کردی قدخبو قاچاق بو چیند بو کسک دیو آخوه برهما خود هندری زندانی ده نویسان برهماوی هشیار کرن جبو ملت کرد بو بری خوبدن خوندنی فریزانی ببین خوشکولتی رزگار بکن خو جنزانی رزگار بکن جبر تنی او و زانبون تنی و خلاص بکن برهماوی جی لسر ویدیشتی بو برینا رش ایشا گودنا با گنده بلاغ بو به ایشا ملت کرد دشبهینش دهندری و شانوی ده شخوا وانه ما یا کل سر نویسکارین موسا انتر بو وانه ما بداوی بو هیوی دارم باش خاطر بشیرو بکنم سپاس